Mbunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu natheretie nguto iria ikuthiurunka atiga kwebanga kuromba giti kia gavana kiri mwaka wa 2027 na nikyo gitumi akuthiurunka na matura agitethagiria antu akiaria ari ntere cia mara kuria anenkanite gitangi kia ronchi kiri cukuru ya Kaungu Gacheke na ugite we kiria kuruthani kubingia mawirani maria ekire antu indete campaign. Martin Mugambi atumenyithie. Muthenya we munthi atindete kiri gicigo mbunge kia mara kunenkanira macheki kiri ikundi mwanya mwanya. Mubunge Susan Ngugi Mwindu akanite gwe atire kiri uringibwa cia mwanka wa 2027 ndi imigambo agwikirwa kanyua na aringi ciaca nyamere gwitaga tere kanyonere rithigini ukenda kuriyanga na mpwe umerangia uromerenge menyangirifinia ya kuruma na muthako ya kuruma nucubete thunyare ukemerangia ukegwa tugu ende teno ya gwitanero gucobe. Susani augite gwe iwera kuruta na kwogwa kari baba kamutwire tu akagita gakinya atia merutere wera ntagucuba nge ncubete wagu rugutanda yo konka ugino ndaruthire ori ndarumthire kana kari ndathethirie ara gatangi kari gakwa ruende bwa nyenda wende muko gukinda mbete njara muka gikia gatitonga ngaruko bukiero bwabwera bwarurira yigani yakuborora yigani bunywe makie bure bunywe na tuduga na wikire kuruni bwabae butimira barabo kwenda tiga cia riuga ibwega tongoria bakagwatanira na kurutithanagia wira bantu amwe kenda kuguna kariba kaunti no tigo turi atongoria bondona twathina kiburi twathina wekumia atindaringira MP wenu karekia ya gaka akebaka na kiatho giakwa atindaringira MCA yake baka na kiatho giakwa twekumia guto tukuga mtu athie kivyake akijigamba kivyake ndikona tugateithia antu Tharaka Nithi kaunti. Kiongera ugite gutire gwoka ringithia ekuruka na kurubanti gwa kagitaka warira kwithiritwe kuri na makarika mwanya akuru na nkinya ekurubanti gwa bakinyagirwa tumonkuru tigwa ya uko mukuru agukua lakini atori batimureka bakumuthiangiria mianka ibakumutunya title deed ibakumutunya geke turara karabo ega itwikire thina ndebera bonde mundeginwa ntigwa kuoneka ino ntigwa kugithata arikiritie na kuga kagita kara muntu agwatwa ithina kana twika kionje tabura kunika kuguruka na nkinya gukiga mabantu thirikari ni bateri kumuraitheria kumunenkera into birabi bateri tiga kumunenkera ndawa cia mirigito ake mtu kugethina ciake akarabogo kanje nkingwe kuthendama muromo kuthendama antoga dia kurutha correction mira kana thenere kuremera nano thio gakiga murana gukarema uromenya gugatura gata akwetha mikwa ya kuthianio kawe tugitiga kuthianio gutie mtu ririkanaga kando na ndawa ino cia kuruma tuku kana ko muntu acindano kana kuthenjwa gutie mtu ririkana department ino ya preventive medicine ya kuthondeka antu bara bagia wonje bakarabwega gutie mtu mekagira kiongo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.